Maikanem Apilin. Tinapalabas rinaut da bar ken dagiti pulis ti Kuta Dansong ngem sanda nagbaligi gaputa pinasabtan ida Dansong iti pana ado tinapuntan kadagiti kakadwa ni Bart. Iti matpanagsagsagana da ami ken dagiti pada na babae iti panagluto da. Immasidag kadakwada ti may samang bambantay kini Rina akadwa na daytoy. Itagagayem at 20 tuloy ti nobela tayo na Pauluan. Maikanem Apilin. Nakaisamot ni Manang Rina nga masidag. Saanin anas ka na tumulong ka pa'y, Ma'am Rina? Ituloy ko ti pamarang kadakada. Di kayag danag. Sa anak nga garamid itidakas kada kayo. Masiguranak nga wan ar-aramida. Isa akayat ko ti tumulong iti panagluto yo. Anya? Pakawanin na, Ani. Kat kayat ko nga agsubli ko matisigod a panaggayam ta. Anya? Pakawanin na ko ma, Ani. Naamiris ko ang nagbidutak. Isa pakawanin na ko ma. Ma'am Rina. Mapakawan na ka di? Apay kit din asaan? Agyaman na. Tumulong akmat nagluto. Isurudak iti aramida. Manang, kasano daytan? Sige, Ma'am Rina. Tumulong ka no isutikayat mo. Saan aparikot dayta? Ang manang ami. Paliiwam, titignay na. Wan manang. Ni Rina ti may sa tumultulong ka dagiti agluto ami. Wan, pinanawak ida ijay? Anya tinaknakan na. Kanapanunot na ti tumulong. Masikuran ka nga awan ar-aramidan na. Kasta? O di na siya. Amom ka di nagpakawan ka niya? Kat kunana nga isublimi ti panagayam mi? Ha? Diyan mo na makunagayam ko ni Ma'am Rina. Noy di. Mabalin siguro. Nganoy ta. Saanan? Gusto ka. Kaya ti kastoy ang napasama. Imposible nga ibilang nakpaila ang agayam. Tumok na sa di langit tigura na kanya. Ami? Isa masapol ang mapaliiw ang naimbag ni Ma'am Rina. Amangan kit dimat no at sabali apanggap na. Panagkunak kat saan nga agtungpal ti amam iti kayat ko ang mapasamak, Rina. Ha? Iso asika ti agsurat kan ko na. Suratak ni Papa? Wan, sika mismo ti agsurat kini Papam. Kat ibagam nga isubli na dagiti daga asinamsam na. Ano niya? Rina, tudno amin ana ibagada ami kan ka. Panagkunam ka di kat pagbalinan da ka abalod no saan agapu ka dakwada. Huh? Sika ti makatulong ka da kami. Tapno maisubli dagiti dagdagami. Ano? No talaga matlangan na sayat ka tao. Asaan ka akas ka dagiti dadakkel mo? Ipakitam da ita, Rina. Tulungan da kami. Tapno maisubli dagiti dagami nga inaguman ti amam. Amin dakit kastoy di bagbagada. Mabitlang. Inak mangala iti papel ken ballpen. Tas si kaamis mo ti agsurat iti amam. Kumusta di plantasyon, Bart? Masaya at mo't madam. Nagtubon dagiti espesyal ang mula tayo. Adong tumanan ti hapitan tayo. Nasaya. Bilinam anaimbag dagiti gwardya ijay. Tamangan lang no adda tao amay sarong ijay. Kat madlaw da marihuana dagiti na imulmula ijay. Di ka hagdanag, madam. Nalamang da ija diso. Awan ti basta makada kay jay. Kat no addaman, matay at dagos. Nasayaat. Saan nga itulok dagiti gwardya nga da sa bali at tao makaadak iti plantasyon? Nasayaat. Bart, isaganam ti kotse, mapantay di pasdak. Kaya't ko ti agliw-liway jay. Wan, madam. Masikuran akong dito mansyon amang pampanunot ka ni Rina.
Iso ang mapantay ije pasda. Adayta, nalpasan. Nasayaat. Adakid dawak no umanugot ka. Anya dayta? Apay no palubusan da kun dito eh. Tasya kun mismo ti mangipag na iti daytoy abanan. Ha? Amin nga ibagak, tong palan ni Papa. Isaan na saysaya at no palubusan da kun dito eh. Tasya kun mismo ti mangipag na itipan na kaisubli ti dagdagayo. Anya? Ikari, maisubli kada kayo dagiti daga nga inaguman ni Papa. Aramidak ti amin apamuspusan, tapno maisubli ti dagayo. Anya? Agtalik kayo kumakanya. Patsyak itan dagiti imbagbagayo. Tapod numat namin. Nga awan kayo kumaita dito'y kuta, no saan aga po kada Papa. Nasaktan kayo iti gusto. Saan nagrebelte kayon. Nasayaat ang maawatan dayta. Di kayagdanan. Ikari, maisubli kada kayo dagiti dagdagayo. Basta agtalak kayo kumakanya. Kasano ang masigurado mi dayta? Basta palubusan da kun nga agawid. Ket siya kun ti mangipag na iti amin. Masapol pa'y ngamin nga adda aturni amang tulong kanya. Tapno legal. Anya? Ulitak, Mang Ansong. Agtalak kayo kanya. Takasano kayo ang matulungan, no adda akmat ito'y. Nani papati ko na amang ilakad iti day tabanan. Diyak lapat siyanan. Saan kadi ako nayo, adakas ni Papa? Ha? No kasta nga ron. Imposible nga aramidan na rin. Awan lat amukon. Amangin paikit di. No adda iwayat na nga addang kontra kada kayo. Ay. Mang Ansong, ibilang dak kumaita agayam. Gapot ang maawatan kayo. Maawatak dagitirik nayo. Katbayan nyo asyak timang tulong kada kayo dito eh. Tani mabalin. Pumanaw kayo kuman dito akuta. Kat agbyag kayo anamay. Asaan kat nga adda kayo dito'y abantay. Sige. Panunutak pa yan yung bagtimbagam. Ulitak, Mang Ansong. Didak kuman pagduaduan pa'y. Sikat ti Pangulo dito'y akuta. Kat ti pangedeng mo ti matulog. Palubusan na. Kat ikarik at tulungan kayo. Victor, kasanong itan? Ituloy tayo kaditi panggap tayo. Wen, Nasayat nga rod na kasta. Amutan ti dalan nga agturong iti kuta damagno. Isuasaan tayo ang marigatan. pudno dayta. Nas ka na parbangon tayo ang makadanon iti kuta da. Ha? Iti parbangon. Madama ti panagluto da iti armosarda. Katkas na paliw tayo jay. Ado pa lang dagiti nakaturog. Nangro na ti Pangulo da ni Magno. Wanyag paiso niya. Nasaya at dayta ang napanunot mo, Victor. Nalaklaka tayo ida makamag no iti dayta nga oras. Agsaga na tayo. Rautan tayo ti kuta da Magno. Sige, nato, Banjo. Itulod yun ni Rina. Wan Mangansong, Laglagipan niyo ti bilin ko kada kayo. reglado. Rina, agtalakakan ka. Tumpalam ti Karim. Di mo dadaalan ti panagtalak mi kang ka. Wan, Mang Ansong. Agtalak kayo kanya. Diyo pardasan ki Magna. Diyak makita ti dalan ko. Nasipngat. Agawam kititimag na. Buisit. Anong sakon? Sana ba?
makapanalak metlaen iti dayti impierno a lugar. Manang Ami, adda na damag ko. Ni Manang Rina, insalogdan. Insalogdan? Asino tinang isalog? Binilin ni Mang Ansong dagiti dua amang gugwardya ka ni Manang Rina. Kat insalogda. Anya, saan ang mabalin? Iti anya aga po. Diyak amo Manang. Saan ang mabalin daytoy? Iti anya aga po akasto iti inaramid mo, Mang Ansong. Agtalo ka kini Rina. Nagkariatulungan na tayo. Nagtalak ka kan ko, ana? Juan, gaputan na pudno itimbaga na. Kasano masiguradong anapod mo? Diyak lain pagarop, Mang Ansong. Naalilaw na kadayjay a babae. Ho? Kasano no di natungpalan ti Karina? No di natungpalan. Nakasagana ak amang pataykan ko na. Anya? Ngam no ita. Agtalo ka kan ko na. Ngam no dadaalan na dayta apa nagtalek. Kas itinakon-akon. Nakasagana ak amang pataykan ko na. Nabanog akon. Anay ko, nagsakit dagiti sakak. Sige, mapangkan. Agsubli kami ni Jekuta. Anya, saan dang kapanawan dito eh? Basta magnaka kat surutam da ito adaran. Makadanon kanto iti asendayo. At dayo unay da ito Jekuta. No kastan, nakadayo tayon? Juan, sige, mapangkamin. Surutam da ito adalan. Kat makadanon kanton iti asendayo. Rumwar ka kadi itang agsapa, Simon. Natural la. Mapanak iti munisipyo. Aging gaita. Awan pa'y lang nagapuanan nyo. Binaybayan nyo ni Rina. Kat amangan pa'y kit din numaysan na bangkay. Madam, senyor! Ni Rina, ada ita iti asyenda. Anya? Anya. Simangpet ka no iti parbangon. Isuti ko na tayong baon ni Nano Marsing. Sige. Mapanak ita iti asyenda. Inakita ni Rina. Umayak mat, Simon. Mapantadwa! Tuan, adan ni Ma'am Rina. Dan, kasano itan, boss? Ang mga no ipulog na taka ni senyor. Ang mga no ibaga na abinay-bayan ta. Dahil tama ti pampanunotek. Boss, pumanaw tan dito yung mansyon. Ang mga no kapungtot na tamot kit din ni senyor. Narigatan. Anya? Boss, delikado tan. Diyak laing pagaruplan to. Nagdarasodos ni Mang Ansong iti pangadang na. Dahil siguro tiyang muna na saya at apamuspusan, Ami. Ni Rina? Tulungan na tayo? Diyak lapat yun. Napnuan gura ti puso na. Iso nga imposible ang matulungan na dagiti na agawan iti daga. Paliwin tayo, ha? Kasano no saan? Patayan ni Mang Ansong. Iti ka nito as saan ngagtungpal. Saan ang nalakaday tang aramidin na? Ngamala? Kitaan tayo. Noan niya talaga ti aramidin dayjay, Arina. Dayta ti pudno na pasama kanyak, Mama. Papa. Anya. Imbalod da ka, dagiti rebelde. Juan. Kasano nakadanon kay ti kuta dagiti rebelde? Nagpasyarak iti kabambantayan. Nasalaw ko dagiti rebelde. Kat insurot dak iti kuta da. Anya ti inaramid dakan ka? Ado, Mama. Pinarigat dak iti husto. Anya. Iso akayat ko abalsan ida. Nang runa day jay nga ami. Patayak day jay. Ami? Wan, Papa. Rebelde day jay nga ami. Patayak day jay ababay. Iso tinang parparikat kanyak. Oh, Rina, nakapasyar ka man. Kumusta kan, Victor? Nasaya at mat. Victor, adda ko makidawak kada kayo.
Anya dayta? Apay nurautan nyo ti kuta dagiti rebelde. Ha? Rebelde ta? Katnaskan ang mapagsyat damin. Pinagbalindak abalod. Kat pinarigat-dak iti husto. Anya? Ibaga nga tani Rina kini Victor, a rebelde ni Ami. Gagayem, di uliwan na denggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Maikanem, abilin. Nobela ni Virgie Paclay, direksyon June Ributazo. Technical kan musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. Maikanem, abilin!